Kaya, what's the name of I get to the guy? Don't. Auntie. Don't, Vaya. You not dressed now. Who can I get to the Yaga? Mzamba tunde lugo, mzanga. Tunde can we. Me wait. Mzamba tunde luga. Mvo, moza ninga tunde yo. Mzanga. Mzanga. Come on, Launa, when I hire. Auntie, ka wo pokpo. You know what I Tunde can. Auntie, mzamba pega. Mzamba pega, auntie. Me when you. Ka koyo omo ba Lagos mo ba Helene. Ka business go bo wo amne. Mo ngba wo, ka ko bo wo amne. Uza yoza, ka yoza ya yoza gume. Ife le ko wo ni Lagos ka koya ka ko. Uza. Uma bottle water. Even boho pa yo gano ma. Ufule o pati o ma boho ga. Ye bottle water yo mai. If I just said that I know what I mean, don't go really in Lagos. Naka Ushunjin, got Tom Shunjin. Who come away? I don't want via who want to move. Yeah, get it now in your one. Cut your key, Lene. Auntie Mon Volapon, Zanga. Zanga, Vinda. She will not see the Helmaga, Zanga. Then more. Yem da wayo ye na nge tunde. Atu yankuma. Ka no nyare. Ka na ka mo yekie. Yanki. Ahinya kro yanla. Ka mo yankwa ye no yanla ye. Nyeke ka na ka. Now time jana. Mary yan ya wo tse jana. Ku mo di kwali ka ni di jon di piti. Maza bakaye mo ka shamso e bakaye mo ka kitiom yawa we. Bakaye gwa e na ha e na. Mo vola kwala anti mpla wole ton laga. Ka business va one ye wala go. One beauty, one honey mantela. Ka to work for one ne. Ka to me go for one e mo kan go ele ton laga. Na wo one ku mantaga. Ilu mo di bana anyalu wo to akimbi one wo manta. Yanta bona kutuma. Oduwe sho. Kuti ni wana yem, hela tini wana yem hela. Nya mo mushimo ya ne go tunde. Am kan zambu tunde lu. Dom. Auntie. Oh, to one more lamoni mo anyhow. Auntie to one waka ko mimi. Bule yangi ganela yangi. Gisoke yo yakwaga for 1 week yaga. Auntie wa ko kujum wa ko hingenga. Hingenga taha. Hingenga una mo no honaga mbo taha. Mto taha. Mte lamu nene. Mdo ka mswayo ba wasemu. Taha so taha. Now the so get any na na de. Who? Auntie tuna uyira wo kumwe mo ko tuna perula. Me amzanga. Ka ko mom solo Auntie taha show taha. Yaga to hin bayang ka pe yo lujene. He gongura nulu hi chukula. Ka ko appreciate ga. Over tile hengu lama na mo kana mo we. Mo kime zahin yaya. Mom da claiming big girl, mom man bottle water. He gone akpa bia ne ka wo ya me. Kai mom ve mi kan nyari ya wu yani. Nya ku kimi beauty man ka mo yi ka mo nyari ya. Ka mom ya sha bana mi ga. Nengega. We so ga paga. Uye. Gamen yila va kolo da kundi ha gambala kolo ngala kundi shala na we ko biso ya. Oh wa. Auntie ngira ka. Ula na molega. Police mbaka ku mbaka. Ka ha ma yangu tota ba. So tota hangu tesin mo we ka wejene to the extent uda yila police. Eh. Ku kan ba be ga officer damu ga fa be na. Auntie ka o jine mega ko be nya gan ko officer damu. Injin gandu. Ha officer damu go. You know ba nigga mo tie na la mle wo be. You know ba wona na. Fa wa ta am azo bi nya nigga ka ta ha popo. Don. Auntie Va. Kwa nesi la mala ba go nya. Auntie mimi nyanya. Go ya va ke de siri la mala kwa. Good afternoon, madam. Good afternoon, sir. Are you Miss Suzanne? Yes, sir. Okay.
I'm from the States CID. Any problem? Not at all. You are actually needed in the station for interrogation. At the station? Yes. Dom, kakwale mone. Antika yira we kira mo zape yira we. Madam, Madam, please. right now, we need you in our station.